Karbilo Charlie a song Samel so itu UPSC lepen UPSC itu free coaching so program bilo kasi non jitu kibipon jitu Unified Academy Guwahati halat tumben sirap sila stame bilo lepen ke halat so how stame Karbi Autonomous Council has so jitu a program ke pachuni bhan penana cerap dunolo ben specially has hot banke select state level jitu advisory committee has open si kadu bena sponsor lo bosami pinani si ki matha jitu ningarong memela mang lo behlo halaso jitu funding mang men ke 30 to 40 lakhs ne pensi jitu state government bena picho bosame itum pin kar benglo autonomous council cm jitu ke matha ke me itum churudam nahi la banga je hala anbe ke dorde bahal so student chok ke paso ke chokche pu mathadam si mane council pensi to more than mane 2 crores of budget to invest in all worker bang 250 students fana to mane ju kechali dunong abar sadang pilo kasi hala dak nili experience ate bulo dangte je hadak jitu government ba kipini ko anma facility bang ke haso bang pilo same student tum special student tum jitu mainly tum na dit karbi jitu long ri student tum ko anma serious en nai hala bang en idiot hala bang isi ke matha dam nai budolang psini batha amasi kon ma result ke mi nai tum dam me det tilo hala so bang etum kado eta thega mo je kapre state lo pote competitive exam pote pini a hemle me abi tame railway station no allight poza pini pini ani Karbi Autonomous Council ba Karbi Anglong district faman pe jitu NC sa famai tu pangbar sina NC no has facility ave same year has to kan ke pas after that jitu Karbi Autonomous Council ba so deng der phibang jitu ke first year ke pas bang ke bank free bolo the same year jitu NC bank ke pas bang 14 jon halai tu matham thina तब हाल तब हाँ ना हुईदा पीतु थे असी दैक मेन कि नहीं मांगे हाल सो स्टूडेंट्स तुम कॉन्शियसनेस माने सीरियसनेस बननांगी असी पिनी ला सो इंस्टीट्यूट पेन मोड तमिक लाइक अदो इलाम चेथानो जे स्टूडेंट तुम क्लास में रहती पिनी 250 स्टूडेंट्स अजन सी क्लास के वांगी 50 जन में पोते अनदर 200 जन क्वेश्चन सी के पास जन ला असी ला सो ओवर साइ मुपेन एम सर्ट में ने तुम हन थानो जे पर स्टूडेंट सी 2 लाख के खर्चा दो वेयर एस अ कपरे डिस्ट्रिक्ट ला सो ओवर साइ अवे asi nili puthot dak ST students especially Karbi student man itu dirgang tung ke juridun gang tung alam pan pehlo nang tum la so war sayon sil tum enu pa meka ke pote next generation itu man ala bang so nang sele dun ko nang chali dun de ko ilban itum ko an ma competitive exam ke pas nahi hala ani tum pas nu dai pasini matha da asi ke bang ji ani la so jitu a program mission ben chali dun pa meka pen next jitu ke pas ji bang ke at least 50 to 100% pas pon posini hin ben tame ning thi dun kardo